yetta Allah subhanahu wa ta'ala o taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe aada nemin ɗo en ɗiɗo nemaji mawɗi artikuɗo en wonɗon en julɓe nema ɓurɗo mawnude e ko Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴorto jiyangel mum e hoore ndiɗo leydi eɗen juula e rasul sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam on mo jam e kisi e woni e muɗum neniraɗo sabu yurmede wonande nde ɗo tagore eɗen duwano ɓeygore makko nde e denndanangal tambitinoɗo ko acci ko sembini ɗum e fewndo makko e joɓɓitiɓe ko ɓe wonno e mum kon ha ñande Allah subhanahu wa ta'ala roni ndiɗo leydi e ko woni e dow mawri kon wano fojiri noon musidɓe julɓe tedduɓe la yamira hoore an hulugol Allah subhanahu wa ta'ala ɓeɗo yamira on onon kadi hulugol Allah ko waɗi noon kulol Allah ngol eno jeeya e ko mawni e ko ɓuri mawnude kon mawnuɗi ɗin eɗi ɗuuɗi telemma tengo ka moƴƴeriji Allah subhanahu wa ta'ala e telemma tengo ka kambaji makko kadi mawnuɗi ɗin no ka kambaji e ka lette mawnuɗi ɗin hino ka yamirooje kañum e ka dewe kulol Allah ngol hino jeeya e ngu way ko Qur'an no yewta ɗi noone e jiiteeli makko noone e jiiteeli ɗi o heɓinani yedduɗe mo Allah fifi fi yiide ngen haa o inni innaha la ihdal kubar innaha la ihdal kubar amin jeeyiike ɗo o njeeɗo dey ko jeeyaande e gootel e mawnuɗi ɗin innaha la ihdal kubar ndaaro tengo ɗerol alqur'an fayda paasu fof ko woni yewtude ko fi yiite woto yiite woni yewtu gaten aroyay ɗum nder tutba men on inchallah Allah subhanahu wa ta'ala o daali wondema kulol Allah ngol ko moftangol denndanangal moftede fof no kafingol adiɓe e sakkidiɓe no daali wa laqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah denndanangal mofte aditiɗe on ɗen fof ɓe wiwnoɓe ɓe huulo Allah a onon kadi men mi wiyo yo huulo Allah e aya go Allah daali hey ko onon yo gonninɓe huule Allah no o haaniri hulirde noon tigi ya ayuha alladina amanu ittaqu llaha haqqa tuqatihi huule Allah subhanahu wa ta'ala no o haanira hulirede noon tigi hara hay hunde ɗuytaake hay hunde manka on aya jiɓuno sahabaɓe maapiniɓe ɓe weldiɓe aani ko honno ɓe hulirta mo no o haanira hulirede noon tigi e kanko tigi nde kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ɓangini e Qur'an wondema mangu makko ngun e teddugol makko ngon kanko Allah subhanahu wa ta'ala o mawninaaka o teddinaaka haa ka seffondir e makko ɗum tigi ka haani ɗon tigi Allah daali wama qadarullaha haqqa qadiri wama qadarullaha haqqa qadiri ɓe mawninaali Allah haa ka ɓe haanimo mawninde ɗum tigi sabu fii makko no mawni o sifii gootel ɗum o sifii gokkunni ko fii makko mawni kon e nder aya on wama qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu qabdatuhu yawma alqiyamah wassamawat matwiyatun biyaminihi Allah daali ɓe mawninaali Allah hattirde taw haana mawnineede ɗon tigi tigi ko waɗi noon ndi leydi no ndi foti fodde leyɗeele ɗen jeeɗi e ko woni e majje kon fof o wii ko samande makko ñande darngal wassamawatu matwiyatun biyaminihi kammuɗi ɗi jeɗɗi kañum kadi o sowindira ɗi o jogoro ñaamo ngon ɓaawo nde o tami leyɗen ɗen jeɗɗi o tamiri nano mo waawuɗo wadde ɗum ɗo
so a wi'ama ɗo jooni wondema sakuoye sappo maaro no ɗo ya ƴettir koye juuɗe ɗen ɗiɗi junngo kala jogoo sakuoye jowoyi ɗum welanama na noon fere kammuɗi jeɗɗi leyɗel ɗe jeɗɗi sowidire o jogoro ñaamu leyɗel ɗe jeɗɗi o moɓinira o tamira ngoya oɗo timum hino mawni ko ɗum allah daali wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabidatuhu yawma alqiyama wassamawatu matwiyatun biyamini ko ɗum ande kaguɗo o wiwno yo huɗe hattirde no haanira hulirede noon tigi ɗum mapinno sahabaɓe aaniniɓe jiɓiɓe ɗo yo e aya aru hani ɓe lakkama fattakullaha mastata'tum ɓay hewtata ɗawa ƴete ha ka wawɗon ɗo ɓay hewtata haqqa tuqatihi joni noon fattakullaha mastata'tum hule allah ha ka wawɗon ɗo ko ɗum waɗi malaikaɓe ɓen tawno neɗɗo no yewta konngol ɓe tawi mo jantoro inde allah subahanahu wa ta'ala mo jantoro allah konngol ɓe jentingol ha o gayni ɓe inni yo ɓe windu baraji maggol ɓe windi ha ɓe tawi lannata ɓe ari ko allah ɓenni men tawi jiyangal ma no woola konngol mi winday ɗum baraji ɗin goɗɗi goo yaltata mi winday ɗum baraji ɗin goɗɗi goo yaltata min tawi mi wata windude baraji maggol allah wi winde konngol ngol windo inde makko ngol ngol ɗon ko min duwa yoɓude ko wolɗon ko o wata windude tawi ɓe taw jiyangel ngel no wiya ya rab laka alhamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultanika ɓay ko ɗum ɓe tawi mo wiya ya rabbu ko ayyo jooma laka alhamdu yettore wonanima kama yambagi li jalali wajhika wono ɗum feppodiri e mawnugol yeeso ma wa azimi e mawnugol sultanika cembe ma e doole maɗa tawi menen min anda no yeeso ma ngo mawniri ko a honto ngo mawni min anda no cembe maɗen e doole maɗen e manngu ma ngun e teddungal min anda ka ɗum hatti e mawnugol awa min yettima beru ko feppodiri ɗo wo tawi ko ɗum ɓe tawi mo wolde tawi ngol ɗon konngol ɓe wawali windude baraji maggol allah wi winde inde makko tan e ko wi ko yoɓoyamo laafa ko ɗum waɗi fii oɗo no mawni o wiyeteɗo allah musidɓe julɓe tedduɓe l'islamu o tindini en fiiji ɗi anndanɗo hoore mon ko kanji woni doose ma ɗum tugal ko wiyete kon jama ko wiyete kon wuulidugol ko wiyete kon société ko wiyete kon le fondement d'une société solide saine pieuse et rentable par ce que oɗo mujtama oɗo suuseeji enen ɓe jama wuuruɓe wuuliduɓe ma wonen e juɓɓudi wonen e laawol ɗi waawi wuurude si ɗum woofiti hara en alaa ngurɗan e wuurata hannde ko allah subahanahu wa ta'ala yewdi fii mum konka qur'an o tindini rasul sallah sallam nenaaɗo tindini ɗum sahabaɓe ko honno jama wawata wuulidirde taa ɓe wuuriday e dow juɓɓudi e dow organisation e dow constitution e dow ko wiyete structure bi mana geɓe ɗen sende mo kala hen ɗo lowre mum laawol heɓo no fokkitire e no yaare tiiberu ko hojjira e wuure ɗo fof yo wuure e hoore ɓurtu e hoore teddungal ko nelaaɗo on timbinno kon fanni tama na ɗon artaka ɗum waɗaka haray annde yimɓe ɓe ngalaa gurɗa haray ɓe wata wuuru ko ɗum noon qur'ana o ɓandinino ɗum neeɗi o wi on saria mo addi ndin juɓɓudi ndi o addi ndi ɓiɓɓe adama fof wawata tumbaade e nder muɗum on constitution or régime ndin juɓɓudi ngullaamu ngal wondigal nden tindinaande
ngal fewtirgal si tawi yimɓe ɓen tumbaki e mum ɓe wonaali e muɗum haray ko ɓe wontoyta ko ayruɓe ko wartoɓe ko haɓoɓe Allah daali fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum yarni ɗon hooli ko ɗum woni maana aya on no firre seeɗa yarni hiɗon hooli si tawi tun on hucciti e ko yamira ɗon kon e ko tiddina ɗon kon on hucciti e sharia Allah o on hucciti e ñaawore Allah nde on hucciti e ko alqur'ana on tindinta ko e ɗi article ɗi o législation wiyeteɗo qur'ana wiyeteɗo islam Allah daali yeeteɗa so saɗi ke ɗum on hucciti so wontota bonnoɓe ka leydi saɗɗodira en ɗam ko ɗum wontoto maana aya on ɗo sa tawi goɗɗo ka trawon route le prince mo dari camion hino arde ka o dari ɗon ngal yaade 100 kilométre ngal jogude vitesse ñano ara tawama mo dari ɗon wiyama hey ko an yeeto lan sa bottaki ɗon jooni si camion wal ngal halkatama ko ɗum maana ko hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum nde wonto ton bonnoɓe ka leydi an tufsidu fil ardi ɓay noon oɗo sharia o salama o jaɓaka o yawitama o sabotama o añama o jiwdama o haɓama mi taccini ɗum haɓuɓe sharia on e haɓaɓe ɓen e wonɓe haɓude ɓen eɓe tawaka e mum ɓe Allah tawni o planète ɗo hannde hay goto e nder adna on ala e jaam goto ɓurtina arti ko Allah wiwnoɗo par ce que Allah daali wa tuqatti'u o siga mubalaga lil qat'i Allah wiyali wa taqta'u arhamakum saƴon enɗan ɗan ko ronkugol hiwragol kawu ma bappa ma tawegol nden nabbo ma feer kono noon wa tuqatti'u taƴƴiton ko memmingol guerji saƴina bombuje fellidira waridira haa gasa tawa jooni paykun daroto tawa nene mum e baam mum warama bappa mum warama ala ka o jokka enɗam on kay ko ɗum wiyete wa tuqatti'u arhamakum on fewndi yimɓe ɓen no maydi e nder o adda men sabu ɗi jeerɗi wonɗi wadde tawa wonɓe mayde sabu heege e jaangol e angal ka hoɗe e angal ka wone e angal wonde seeɗe e ande e suno e miijo ko jawle mum perdina e ko ɓiɓɓe mum maayi wonɓe mayde nden mayde ɗon ɓuri ɗuurde eɗe bombuje ɗe woni yande hoore mum tawa ɗum ɗo fof nene mum e baam mum koko Allah subahana taala yebta kon ko wiya kon ko Allah pippini ko na ɗum marta nda wona alqur'ana ñaawirte wona sunna ñaawirte kala ko alqur'ana tondi kon na ɗum wowlete ɗum ko violation des droits de l'homme si alqur'ana wii ta deene ko violation des droits de l'homme si alqur'ana wii riba ta gollire ko violation des droits de l'homme si alqur'ana wii yo rewɓe tiggo ko violation des droits de l'homme si alqur'ana wii wata gorko jombu gorko ko violation des droits de l'homme tawi noon tago ɗo no woodi yoga e piiji ɗe tata ɗin memama haray ko kanko tigi memmin ka jeero haray tagode men Allah woni fiirude ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya min arriba fa in lam taf'alu fahdanu biharbin min allahi wa rasul hay kono yo gonime hule Allah tertoɗo riba si on accadi hande on déclari guerre hakkude mon e Allah jooni noon conséquence ɗin albalawuɗi ɗin probléme ɗi e nder aduna on hannde adda on hari sino e jam ko tawata kon adda on ko mahi e hoore mum kon ko wiyete kon économie ko wiyete kon ɗeɗo jawle ko ɗum ɗo woni koyɗe yimɓe ɓen si ɗum soppama haray ɓe yaniɓe suɓɓitike
wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Allah gaali taw ƴettu jawle monɗe ressource ji monɗi pétrole mon on ngaluuji monɗi bauxite mon on pétrole mon on kala ko gasirto wuurirde ko fof wataw ƴettu ɗum jonnon kuyɗe mon ɓen ɗen jawle ɗe Allah waɗani on ko daroron si tawi jawle ɗen bonnama ɗe perdinama haray koyɗe on tigi ɗen soppitama mo jiggade o yara o wata wurto yara yande ɗen joni noon si tawi économie adna Allah o fof ko ɓe yimɓe fuufala fuuɓe ɓe Qur'ana wi sufahaakum tawa ala e maɓɓe lottoɗo longal ala e maɓɓe fewtowo qibla tawa woɓɓe e maɓɓe ko woni mbari mum bimbi e kikiɗe ko bare kunkun tambiku sa woɓɓe e maɓɓe ɓeygu muɗum ko gorejo mum ɗimmo mum gorko si tawi ko ɓeeɗo woni jiiɗitude économie adna o haray article Allah wino ɗo waten ƴettu jawle men ɗe jonde nde fuufala fuufa on say haray koyɗe men ɗen ɗe heɗama haray gurdal ala gurdal wata wonde ande ɗe ɗum ɗon kala ko wiyete ressource e ko yimɓe ɓen gatta wuurirde kon fof ɓe waɗi juuɗe maɓɓe nde ko kamɓe ɗaɓɓitata ko kamɓe ittata ko kamɓe tenditata hakke ma ko ɓe himmani jawle yimɓe ɓen ɓe wattiri memmingol jeelɗi ka tawno stabilité politique no woodi comme wona Libye Libye jo yoɓata l'école yoɓata courant yoɓata ndiyam hino ɓurtini dok no noddinede no juuleede huɓɓugol ɗo yiite ngetata ngeɗanta ko aduna ta ko fiƴƴowugol ɗum jawle pétrole sifa ɓen ɗon e sifa ɗin ko lutti e jeelti wonɗi wadde e nder aduna on ko yimɓe woni warindirde e conséquence ɗin jeerji nde ɗo sattene nge heege e o angal marsugol ko tagore nden wondi e muɗum kon fof neni mum e faam mum koko Allah yetta ko hana no wiyanoɓe julɓe ɓen ɓe wonno julɓe hana no leyɗe julɓe ɓen ɓe wonno julɓe ɓe woni nunduɓe ɓe woni feewɓe ɓe woni senduɓe ko woodi kon e hoore nunɗal sifa no aranɓe maɓɓe ɓe wa'unono seydna Oumar bunil Khattab président de la république mo neɗɗo arno ka mu'um ka bureau makko tawi lampu no huɓɓi o ɗannini on lampu ɗon o huɓɓini goɗɗo tawi ɓe woni haa ɓe fokkiti oya wayniti taw ɗowtimo seeɗa wi Oumar acci hakkemi nanngam ko hon ɗum ɗannini lampu huɓɓini lampu kadi o wi adomi laamaade hari miɗo mari weltiɓe mbarimɓe sifa moom ɓe mi yanngode e faytu yaagal am jooni noon mi laamiko jooni noon miɗo haltina jawle yimɓe ɓen jawle leydi mo ari ka bureau an ɗo taa ko addimo ko fii komi joƴƴiniraa ɗo kon ko mi wonaa yoɓireede kon e hino lampu mo état o woni karbirude o mo arii ɗo tawa ko mo anndirirno Oumar ko ɓe weldi ko haaju makko personnel ari yaata e administration o e hino lampu an mo ngoɗo kaka salaire an ka jiimaami karbirata mo sifa ɓellamɓe sa ko sifa ɓellamɓe nunɗuɓe feewɓe senndoɓe bonna hanana mowoɓe ko jama o kasi kon yarata goɗɗo anduma ka annda annati aɗa leyɗi julɓe ɓe jaɓuno wonɓe leyɗi julɓe ɓe tafi yimɓe maɓɓe ɓen e dow tafande moƴƴere ɓe waɗi ko wiyete fondement société l'islam mo nelaɗo fondono tinki o tabintini nene goto yaagal hakkude julɓe ɓen tabintini nunɗal e peewal ko tawata hay woɓɓe maɓɓe adoɓe naatude ko ɓe holli preuve mum sahaba ɓe nanndi ɗuno e goɗɗo setewol monnangol tawata dendanangal jawle maɓɓe no darto woɓɓe maɓɓe wi sa tinkiri jooni
a naati l'islam ɗum ɗo fof kadi ko ande a naato e aljanna kadi o wi hara komi fuɗɗorta naatugol l'islamu on koko yimɓe heeferaɓe menen heeferaɓe fof ɗummodiri ɓe ndaari ɓe tawi ko min ɓe ɓuri hoolaade kala getti mbukoye mum jonnini yomi soodanoye ɗum maasiki mumon mi soodoya ɗum haa moƴƴa nangonmi ɗo hara koye mi ƴettu hoolaare komi halfinaa kon mi jogi ɗo jooni kaa ko ɗum mi naatirta l'islam o jikkama abda'u bihi imani tawi ko ɗum ɗon fuɗɗori gonɗalal ngal haray masanal ɓe ajjitimo o hootiji tawi julɓe ɓen so jattuno kamɓe jeyi no daganni kono ɓe ajjitimo o hootiji e muɗum mo kala e kaali tawi ndeetu maɓɓe tañino ɓe anndi jaɓaama ɓe fellitiiɓe perri wartide mum kaarijo naa ko jelu jonnonoɗaa lan ko hasaba nanga ndaari o maakiti ɗo sino feppondiri e mbuuɗi ko jonnoɗaa ko o ndaaro henna no ɓuri woni mi tañina ko mi yawno mi heɓataano waɗum ɗo mo kala hetti ko mum kon few o inni mo kala hetti ɓe wii o wimi hen naata l'islam aɗa islam taa ko sifa ɗin gayi taa ko sifa ɓe yimɓe tafiiɓe safaaɓe e hoore diina ɓe tawata ko hay ayiɓe maɓɓe ɓen no seeditaniiɓe wondema ko rasulu tafunoo kon ko o moƴƴinnoo kon yimɓe ɓe o moƴƴinnooɓe o tafunoo ɓen ɓen ɗon ɓe doominayi aduna on sabu feewal maɓɓe e nunɗal maɓɓe jikkuji maɓɓe moƴƴi wono André Malraux le célèbre écrivain français o wi le 20e siècle c'est le siècle de l'islam o wi l'empire que Muhammad a créé dans la grande Arabie s'étendra jusqu'au cœur de l'Europe o wi ko Muhammad sinti kon ka leyɗe arabe ɓen nga o wi ɗum ara haa ka ɓernde Europe ɗo hay hunde wata danoɓe ɗum Lamartine le célèbre écrivain français o wi si la valeur d'un homme se mesure par ce qu'il a pu faire pour l'humanité en peu de temps o wi je me demanderai qui sera comparable au prophète des Arabes woosi tawi valeur neɗɗo hittugol neɗɗo ko andirte ko sabu ko o nafi adama yankoɓe ɗen e dumunde falɗude nde juuta hay seeɗa e nder 23 ans duuɓi no gayi tati tawi o sinti ko luttata ko hay hunde wata ɗifude fimum aduna o wi miɗo humpa ko hombo eɓɓindirte annabaade julɓe ɓen on ko français de Péter woodi Lamartine joni noon c'est une société qui a un fondement basé sur une théologie, sur une spiritualité, dans la justice, dans l'honnêteté, dans l'équité, c'est ce que le prophète Mohammed a fait comme État, comme une organisation, comme un empire qui restera toujours vivant dans l'humanité et dans ce monde. Voilà le vrai prophète. Joni noon nene e baaba taw heɓugol ɗum ɗon taw ko moƴƴingol neɗɗo sabu ko neɗɗo on laamoto gendarmerie o ko neɗɗo on laamoto police o ko neɗɗo o wonata ministre de l'économie jogoto ngaluuji leydi ndi ko neɗɗo on si tawi neɗɗo tafaaki moƴƴinaaki haray ko sabbe développement kañum e ɓantal hay si tawi ka yiltorɗaa o ko bauxite e pétrole e uranium si tagaaɗo moƴƴo heɓaaki e ɓiɗɗo adama no hato jinna e tafeede e moƴƴineede ndaare Allah heno yewta fii safugol fii moƴƴingol jiyaangel mo wi miɗo faalama formude hara ko min tigi contrôle haa wona momi faala o sinaa ɗum a noɓoyta ɗongan Allah daali annabi Moussa o wi wali tusna ala ayni mi faalama moƴƴinde yo Moussa mi faalama moƴƴinde mi faalama wadde ngaaji mi faalama wadde muññiiɗo mi faalama wadde feewuɗo mi faalama wadde yondiniiɗo mi faalama wadde suusuɗo mi faalama wadde gaynoowo haay sibi immine ka yaatato Allah daali wali tusna ala ayni mbiɗo faalama formule ko par ce que ɓiɗɗo aadama tagangel no hato jinni e moƴƴineede
ko waɗi noon ko woni mo kon kanko adama on si tawi o moƴƴinaaki bone makko o hurɓinoto o lorray ko piiji ɗiɗi composé tagaaɗo piiji ɗiɗi ko Allah daali ko Allah daali wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa nafsin mi wondiri e on neɗɗo mi wondiri e giwonki wama sawaha mi wondiri e on taguɗo on neɗɗo fa alhamaha fujuraha o aawi e makko jumonal bonki makko wa taqwaha e kulol makko Allah fowno composé kanko tagaɗo goɗɗum no hana éliminede loote so woniri noon tuttay ko domini o ko ɗum o wontata ka solte tawi ko fujura on bon domini o wona gujjo o wona mo heftata o wona jamfotoɗo o wona warowo o wona rufowo ƴiiɗa si tawi ko takwaha on domini o wona peewuɗo o wona nunɗuɗo o wona nafuɗo ko ɗum o hanaka accittirede ni ko ɗum watti qur'ana wi kad aflaha man zakkaka gonɗimanama o laɓɓiɗo ki wonki o laɓɓiɗo ki wonki o malama wa kad khaba man dassaha gonɗi malkisama on tutuɗo ki wonki e bone e ko boni ko ɗum wasi neɗɗante o mo mari kadi côté ji ɗiɗi janibuji ɗiɗi le côté matériel et le côté spirituel al janibul hissi ay al maddi wal janibu ruhi aw al ma'nawi ko ɗum composi tagaɗo si tawi noon tagaɗo on gartaka o tafa o moƴƴina haray ko lorrowo waɗa o wonta lorrowo mo miijotako ko moƴƴi aduna mo waɗata ko moƴƴi aduna hay si galuuji leydi fof mooɓama o jonnama hatta o yaltita ko o woni ko sabu o tafaaki o moƴƴinaaki ɓen ɓe nelaaɗo moƴƴinno ɓe tabintinno nene gooto yaagal hakkude maɓɓe ɓe yiɗindirani jawle ɗen e jaahu on e teddungal ngal ɓe accindirani haa kadi ko wona wardede timum ko naaɗi goɗɗum e maɓɓe kamɓe autorité on laamiiɓe ɓen banque central maɓɓe on ko wiyete baytul mali on kon heewuno haa hibbiti tawi jooni alaa ko jawdi waɗee tawi a ittay zakka alaa mo jonnuɗaa o yondinaare e beewal e gulal Allah haariimo walaa ko waɗa jawdi baytul mali on heewi toonde Umar ibnul Khattab haa jiɓaa kon ɗum jawle ɗe watte o windani gouverneur aji makko ɗin fof mo kala yo windanmo liste miskinɓe ɓen addanamo jooni mo marno gouverneur wiyeteɗo Umayr on o arde e liste on tawi ka inde dow ko kanko Seydina Umar wulli wi gouverneur an miskino miɗo jogii saabi jawle julɓe ɓen fof mi senndaali ka mi jamfike o wi Umar a senndi annun ɗi e jam faati o wi kono a yamirimen minen ɓe lamminɗaa ɓen yomin ƴettu jawle amen ɗen min okkitirate men laamii ɗen mais jaka mi okkitiri no haani wonino miskino mi anndaali Umar gouverneur o monsieur le gouverneur Seydina Umar waɗanimo sankilo tati kañi wiya ɓeeni ɓay o yaltitii ka makko kanko e ngal dongal ɓeyngu monsieur le gouverneur madame du monsieur le gouverneur yii monsieur le gouverneur tawi ɗi on jombimo o yiiraanimo dongal fotungal ni o wi kodi jan Umayr ko honɗum ni o wi kaka amir o miwri o wi miɗo anndi ko tongiwɗa na ɗum mi lanndima ko honɗum ni tawi reedu makko taƴii ɓay o addi o udditii debbo on tawi ko kanŋe ɓeyngu gouverneur o ronditii juuɗɗen pesi wi moodi makko naadaniiɓe adna ka maɓɓe hari ɓe e jam sifa ɓeeɗo
société heɓaali gouverneur ɓe madame le gouverneur harana kala ka jawle wujjete yaltinte ko ɓey nguuli président ɓe ɓen ko ɓey nguuli lamɓe ɓen oɗo ko debbo nodduɗo faabo wi moodi mum naadani ɗum adda ka makko fi kanŋe naati ɗo woɓɓe ɓen lamɓe aranɓe lammini goɗɗo comme juge gouvernorat fof o yeeyo waɗi duuɓi tati o heɓaali mo ñaawa duuɓi tati ko juge ñaawo o heɓaali mo ñaawa woni ndaara kam mi adda ɗo ko yimɓe kewɓe min ɗuɓe to wonɗo aaliɓe alaa ɗo hay gooto aaliiɗo alaa ɗo o ugginii ko juuti o ɓanti o wi way mo feewa gooto no ɗo onno ɗo o wi jooɗii ɗum ɗo duuɓi tati no ƴette salaire ñaawaali gollaali hay ñalla ɗo ko o woni bonɗo o mooɓi dossier ji makko fof o arti ka président o ka amir o wi amir a naɓuɗaami ton woni duuɓi tati mi heɓaali momi ñaawaat ko ɗum fof ko nene gooto fof no weli fof janfondirta ngelo fuɗɗotata business ceedoya sirete jatta kala programme hunta fof koye jamfodiral jooɗa tawale ɓurɓe ɗudde ɓe hitaande kala ɓe umra ɓe makka kono oɗo o tawi heɓaali mo ñaawa o wi amir mi heɓaali mo mi ñaawa duuɓi tati mi tawi komi woni bonɗo mi tawi komi woni feewa miɗo ƴettude jotti mi alaa kollude amir o wi yow wonaa ɗon salaire ma on no daganima non so wattidi o ar jooni noon ko ɗum wiyetee fondement de société daragol wiya kaari ko bonɗo kaari feewa kaari ko gujjo kaari koye ndeer kaariiɓe leydi koye ndeer société o si kaari kadi marti embale kadi ko kaariiɓe ɓe huwondiraaɓe kadi ko goɗɗo e ɓen kadi arata ɓaynaa goɗɗo goo istoytee to si mujjitama on tafaaka o moƴƴinaaka ko hakkunde yeeyuɓe ngalu leydi fof million ji fuu fala fuuti wo ko ɓe wonnoo moƴƴuɓe ɓen ko ɓen feƴƴi e ko heddi konto sukaa fa ayna tadhabun konto sukaa e anngal lunɗal e anngal peewal e anngal kulolal premier pas fondement société ko tafugol neɗɗo waɗugol neɗɗo moƴƴo par ce que la ressource humaine est une ressource importante et primordiale. Elle fait partie des fondements de base pour une société stable, équitable, pour parler du développement. Forcément. Ko ɗum taguɗo on adodi ko tafugol yimɓe ɓen taw moƴƴinaɓe taw sabu ko kamɓe jeerata tay bonɗo on jeeri haray martata ko ɗum waɗi sowno kala nde Allah no yewta fii nemaji mo wonanaaɗi ɗi o waɗa ɗi jiyangal mo yewta ɓiɓɓe fa qultu stahfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama aleykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar ɗin piiji ɗi Allah yewti ɗon ko suratu Nur ko ɗin ɗon woni fondement de base si kala ko wiyete développement wa qultu stahfiru rabbakum innahu kana ghaffara jiya ɓe maɓɓe ɗen fewtay e taguɗo on ɓe anndamo ɓe wotiɗinnamo fiyo ɓe waawa wonde yimɓe Roger Garaudy o wi on peut pas être humain sans le divin e wata pottodirde Allah woni yimɓe e pottonde Allah woni mummunteji yursili sama aleykum midrara o addanayi on ndiyam saaƴo janno moƴƴiri yursili sama ɓay kalimatu yursil no wawi wonde nema no wawi wonde asku nema ko ɗum watti migraran accompagne woni ko yursil ɗum haray so migraran arade haray ko alfala on kadi yursili sama aleykum midraran wa yumdidukum bi amwali wannayi on jawle wa banina e ɓiɓɓe wa yaj'al lakum jannati o wanna on sartenji wa yaj'al lakum anharan o waɗana on canɗi pourquoi ndiyan saaƴo janɗan ko ndiyan canɗi ɗin kadi wowlaa ndiyan saaƴo janɗan no contribue ka yareteɗan e ka remirɗan anharan on contribue ka barrage ɗi hydroélectrique fiyo énergie heɓo courant heɓo usine ji moƴƴine
يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويو حالي في دي كدو ndiya bandiru yeddundumo haa gasi faalaamo dartaade o linti nemaji ko waɗanimo o woodi fiiɗiɗe darni wa man halaqtu wahida waja'altu lahu maalan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida ladaali e ɓiɓɓe ɓe o seedi yayago an kana za malin wa banin ila tutla alayhi ayatuna qala asatiru alawwalin sanasimuhu ala al-khutub ko ɓay woni joomiraaɓe jawle ɓiɓɓe jaka fondement de base du développement koma ɓiɗɗo adama sahiiɗo heɓo muɗɗinaaɗo jannaaɗo mo aqiida selluɗo aawa e muɗum e peewal e kulol Allah aqulu qawli hada astagfirullah li wa lakum jami'an astagfirullah الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة مسيب جلب تدوه وطنين حكي لبي جدال دمين وطنين حكي لبي دمين سلما تنغو كني أغل كتون أغل كتور أغل أنك لبي دمين كنما جموتي الله أبتيه ɗi o darndori yoga e jiyaaɓe makko ɓe tawata en ɓadondiraa e ɓen peewal e kulol Allah e kurtanagol Allah Allah darndoriɓe o ɗaliɓe ɓiɓɓe ɓen sowno ka ɓe faalaaɓe ɗon annabi Ibrahim ko neɗɗo mo Allah yiɗi mo Allah teddini kono ko ɓanni duuɓi capanɗe jeetati mo yuude Allah okkoran ɓiɗɗon si Allah okkoroyi haa kanko siɗo wi ɓiɗɗon heɓide kono almi nawyi ɗi الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء يتي الله أم بغور لان كان يو إسماعيل إسحاق ومي جوما صوتلا موجب النبي زكريا يوني أن تعالى سيفي دون نون إن أردوري تقودون إسيتيسون مكو أن كان يو مكو إكارون كتبول ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ذلك نوي ميرونكي في يدن آتي هور نفوكي لم يكن كما بغورا إمرتك يرمي لما بلو قلوا دورياني بيدو kammo andi ɓe newidata ɓe fottu fahabili min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya ya zakariya inna nubashshiruka bighulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya zakariya men o tima ɗiɗo wiyeteɗo yahya jon noon Allah sifi on ɓiɗɗo wan noon baabajo toriiɗo ɓiɗɗo mo wiwno ko sifa o ni faala Allah tunniɗo faala ɓiɗɗo kono hara ko sifa o o wii ɓiɗɗo saako giɗo ballo am mo wallanmi e programme diina ka mono rona annabaakundu e gandal ngal e peewal ngal waɗumo weltoraaɗo Allah okkoran ɓiɗɗo kono hara ko sifa o ko ɗum waɗi on ɓiɗɗo artum Allah wi enene an awa awa ɓeya nani na a ɓeya siyoɓe daamo siyoɓe biiɓen yawɓe guine gen yawɓe kaboro wartoyo anna ɓen dey ya yahya hudil kitaba bi quwa wa ataynahu lhukma sabiya jogitoro deftere nen doole sa heeɓi ɓiɗɗo mo janggata qur'ana sa heeɓi ɓiɗɗo mo finata ko hadis sa heeɓi ɓiɗɗo mo janggata diina anndu kata naati ka nde suudu ma anndu a martinaali ceernoy ya yahya hudil kitaba bi quwa wa ataynahu lhukma sabiya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya wa barran bi walidayhi hari ko neɗɗo kulo Allah hari ko nebiniiɗo hari ko o yankiniiɗo hari ko ɗiggan ko nene makko e baaba
ɗum wonno on ɓiɗɗo jooni noon kala e meɗen ƴoƴu kun seeɗa o kama sikki ƴoƴu kun seeɗa o ka sikka hay gootum ɓadaaki ka tuɗal ka qur'ana hunjete ka peewal woni ka fiɓu janngete jooni noon ko maale ɓen ɓiɓɓe tafiiɓe mahiiɓe e hoore diina heɓoo si wiye en martini si ɓen heɓaaki annde haɗay koye sama kala won ɗum noon qur'ana yeeditee aaye nde no ari e suratu Taghabun aya 14 16 ɓen aaye no wurdini selemba sengo ka ɓeygureeji ni ya ayuha alladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhu hay kono yogonime yoga e ɓeyguli mon yoga e ɓiɓɓe mon ko ɓe ayɓe mon reene e maɓɓe tuma heɓuɗa daño tawata ka ɓeygu e ka ɓiɓɓe en mbaharay ɗum no hurɓini qur'ana le précise wiɗi inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhum Allah daali wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim si tawi noon on ƴetti disposition no moƴƴiri o waɗi ko duwa ɗo wadde ko si tawi on heɓoyi soñda e maɓɓe e angal peewal haray mo waawi yaafaade ɗum ɗon kono si tawi tun a jooɗike woni papa e mama on ñaami on yari on janngii alaa ton juɓɓen anndaaka sino waawi lootagol lonngal ko morotooɓe rasta sukaaɓe ɓen ko yuppooɓe tuuɓe ko ñaamooɓe sukareeji ɗum ngartanaaka ɗum acciraama ni no daali haray martaade yeltii Allah tabbitinni ko wiyetee fitna kon permanent e ɓeygureeji ɗum innama amwalukum wa auladukum fitna innama yufidul hasr innama kala noone no ɓiɓɓe mon no ɓe wayi wo e jawle mon nen ko Allah wi ko fitna ko probléme inna ɗa aya arano on inna min aya ɗimmo on innama ko fof innama amwalukum wa auladukum fitna jawle mon ɗen e ɓiɓɓe mon ɓen ko jarrabuye on ndaarete woni la dokkal laaɓungal on ndaarete woni si o waɗi no jogorike no haaniri noon marsi adna o laakara o si on jogitoraaki no haaniri noon marsaali adna o e laakara o kono ko fitna ko wonaa ɗum daareede si marsoye Allah subahanahu wa taala daali wallahu indahu ajrun azim ɓiɓɓe ɓe jawle no weli sino foti ɗi galleeji ɗi terenji place ji ɗe otoje sortie d'usine ɗi passeport ji ɗi voyage ji ɗi hôtel ji no foti ɓe ɓiɓɓe kañum kadi ko ɓiɗɗo angonni no foti si tawi noon a korisali jawdi naɓuɗandi ka haani ɗon a jokki foti weli on tun Allah daali a wattayi a suɓite ga no woodi ɗo ko ɓuri ɗum ɗo labeede kadi laakara wallahu indahu ajrun azimum way madama woni hunde fitna welde Allah daali ya ngartu situation ko ɗon noon Allah daali wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum kule Allah e ɓe eɗe jawle mon itton sakkaaji jawle ɗen jonnon haanaaɓe jonneede finance on ka ɗe duwa yaade ɗon wata jawle ɗe wonu soodirɗi terenji tun e ɓantirɗi tuuɗi tun tawa darnetaake ka qur'ana hunjee tawa darnetaake ka alyatimaaɓe ne'e ta miskinɓe wallataake tawa ɗi yarataake Allah taala ɗo tun ɓiɓɓe ɓen kañum kadi wata woni vacance mum on ko London ko Washington tawa wonde hammirta moni kadi ma Saudi ma yaha e duɗal ma jannga wata wonu foti weli tun ƴette ton finance jawle ɗen on formi ɓiɓɓe mon ɓe ɓe woni hundiɓe qur'ana ɓe woni feewɓe hayran li anfusikum haray ɗum no moƴƴani on amma noon si tawi on tawi naɓir goɗɗe ka Allah faala ɗon ɗe ɗuytoto on tawi haɓitugol e ɓeygu mum wonde e ɓiɓɓe ɓen si feewal welata on onon ko ɓuttu ko tranquillité faala ɗon
haray ton suɓita ɗon Allah taali ɗo awa haray o reere ɗi aya on sakkitori wa man yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun ino qur'ana no yewtay qur'ana no yewtay qur'ana wii elle kadi ko ɗoyen ganduɓe baasal e heege e kolla Allah wii ngaari kadi no danndiraɓe kadi ngeewiide ngen ɗon kan no hurɗi ya ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar yiite tawi nge yiite wi'aange ɗon ko jahannama on fof wiya kaso kala jiiteeli ɗi fof si mooɓondiri ko ɗum wiyetee jahannama jooni noon jiiteeli no e ndeer jahannama on ɓurduɗi wulde ɓay Allah yetti en fi magge o wi noon nde mari cellule ji jeeɗi laha sabatu abwabin li kulli babin minhum jusu'un maqsumun ndaare Allah no yewtiti woote set e ndeer ɗin jiiteeli sengo ɗerol fof ko fi nde yiite Allah woni wonde fof wiyeteenge nden sakara Allah daali wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatun lil bashar alayha tis'ata hombo andinma sattugol e muusugol e hurɗinagol lette yiite wiyeteenge ngen sakara e lene ngen heddinta ɓanndu nge heddinta jiya si ɓe fokkitama naɓegol sakara hara hakkunde maɓɓe sakara no fuɗɗi Conakry ɗo yahi ha Amérique no ɓe hewtiroyi laɓe haray ngulendi sakara o fuɗɗike nanngude ɓe nde ɓe hewtoyaka sakara haray ko ƴiye ko skelette je hewti haray nge ñaamiɓe adorɓe ar la tubqi wala tadar lawahatun lil bashar Allah daali alayha tis'ata ashar so njetti iwi ka alayha tis'ata ashar aya hikkiɗo ɗon on wama ja'alna ashaba annari illa malaikatan wama ja'alna iddatahum illa fitnatan on jokki ɗon on aya juutuɗo ɗon haa ka aya on lannoyta ɗon yirtoyi Allah subhanahu wa ta'ala wi in hiya illa dicra lil bashar nde dey nge woni waaji torɗum wonande ɓandinde o yewtiti magge haa ɗo o darti tagu ɗo on darti fi yiite ngen o fokkitiri wondirgol kalla wal qamar walleyli ida adbar wasubhi ida asfar tagu ɗo woni yiite nge woltimo ngiwi dow o ari haa o wotiti malaykaaɓe aynuɓe kippuɓe fi magge e probléme ji lette ko woni nder ton kon o ari haa o dari sikka lanni tagu ɗo on fuɗɗitori fi yiite ngen wondirgol jante Allah no yo kalla wal qamar mi wondiri e nduulewol walleyli ida adbar mi wondiri o jemma to nde o hucciti yawgol wa subhi ida asfar mi wondiri e o suba tuma o fokkiti soyɗugol kalla wal qamar walleyli ida adbar wa subhi ida asfar jawabul qasam ko ɗum innaha la ihdal kuba wallahi nge yiite nge mi haalanol wiyetenge sagara ɗo ngeɗo ko jeyande e ko mawni kon e ko mi tagi kon ko wurtini innaha la ihdal kibar nadiran lil bashar nge hurɓinirama ɓandinte tamo wojja ɓuttuɗo dagol e ɓeygure mum ndeɗo tamo wojja ɓuɗuɗo ragol e ɓeygure mum ndeɗo Allah daali nadiran lil bashar o wi gati iman sa minkum an yataqaddama wa yata'akhkhar faalaɗo o si yalti joni yo corrige e ɓeygure nden faalaɗo o yo accirno woniri noon kono o yewti en fi majje allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittibaa qumu ila salatikum yarhamkumullah